ntakunda ariko tu nakundi n'ubundi ntunzwe n'umunwa na kana proud ayiwa haroza ndikanze ariko haroboroga amashyamba pate wa studios presente ukabwa ngindumva ari bwongorosi ntago nde American media hamwe na Constance media ukabwa consistency hafa vaho mwasumyi cyanzanye no kubasobanura so kwasomera ukabwa amashyamba saka goroba nimari rukanga ukabwa afite ubwoba pagenda kandagira igicupa ariko ayi mama ukobwa ntaga byumva fite igihunga baza kurikiwe bana y'urucupa rurerure shawo kirahure rangije cyakenda hambira ku kirenge arakomeza filime yishwe no one lives nta usigara ari muzima nta urokoka fatiraho turore yitonze kumfashe yari baragenda ayare kandi ajyana mu shibuga hano hariteze imigozi hayiwe bana mukobwa batano ku giti dotineti baturore batarwara ucupa afite mu ntoki tangira kugenda yandika ku giti sanga arimo arakobora amagambo arimo arashishimura ku giti yandika ngo waye gato akadomo igiti akadomo neti abaza kuyo kumbuko yakanditse yanditse ngo ano Emma alive bivuze ngo Emma aracari muzwa yitwa Emma bahise no one lives no one kurokoka pa c'est en français nta n'umusigara muzima bwatinze tuvuye kuri mukobwa tugaruka hakuno hari imodoka yazaga ifite ukanuza inyuma mwihangane arabazaga mugabo muto mugabo mukuru nakuze Luke Evans amaze nyakuri de kumwe n'agakobwa ntabwo nzi ko ibintu bizagumara icyaha kimwe n'umukobwa muto it'll be the same ati nyizera bizaba kimwe it will be the same I'm going to miss everyone. nzakumbura buri umwe mbanza bimutse ni couple ati nzakumbura buri umwe ati ubuzima Betty yarimo arabwira umukobwa it's life, Betty. It's life, Betty. Ubuzima ubi umuntu arimuka kongera akajya ahandi. Sometimes it's necessary to relocate. At sometimes it's necessary to relocate. Ariko rimwe rimwe bikeneye ko umuntu yakwimuka akajya guhigira ahandi bitewe n'impamvu runaka. Seem like it's not your fault. Wikigira ngo atari amakosa yawe. Out of every bad situation for something good. Ati teka rigiye umuntu acika situation mbi kugira ngo ajya ahari bigeza. Don't you agree? You have Ntabwo byemera. a invented way of looking at things. Umbana ubiteka ryose ufata imyanzuro ugiye gukora ibintu ntabwo nyigisha inama. I don't think you'd be so in love with me. Ati ntabwo ari kubyakaye bimeze mu gihe turi mu rukundo. Nta mwanzuro mbi nafata shiri wanjye. Don't f*** yourself. Mba winira tunera imitoma n'ubundi myanzuro yose ufata n'uwo yifata ntabwo nyigisha inama. I stopped somewhere for the night. Ati je ndananiwe reka dushaka twagangikira ijoro dore ko twakomeza. Bagiye mbari. Kuriya bazungu usanga ibintu bimukana ari bikeya akenshi amazu bajya musanga ari self contained harimo buri kimwe cyereka inzu wiguriye ari yawe niyo ujyanamo iki ibintu cyangwa se baguriremo ibintu byawe babanje gushaka aho bagangika. Now, please don't tell me here for directions. Tambwa kuza kumaza ibyerekezo. Rooms all with your name on it. Cyane rwose hari ibyumba 15 ntabwo haburamo icyabo araramo. News is I know exactly where I'm going. The bad news is I only need one room. Cyo baje nuko aho ngiye nahageze ahubwo nyene icyumba kimwe. What I can get? No, I just need a credit card. Nyene ni credit card ngakura amafaranga nta bindi birenze. Wow. Wow, mbe akobwa keza. Pretty. Keza? Young. Ni na gato. Pretty young. Like 'em. Yeah. Nebukunda cyane. Yeah, that's an unusual name. Nezina risanzwe. My father had an unforgiving commitment to historical reference. Ati data yagiye amama karite ngajya nyakoresha ko ari amafaranga amara gupfa ariko nakunyiza medical nako historical reference. 8 sound to you. Cyumba mu numero 8 cyaba ari sawa. Sawa nacho. Okay. Nacho bitwaye. Baba cyumba numero 8 bakora iki? Bagangikemo. Local law enforcement Gati zaro ku makuru bari bagateleviziyo mu cyumba. north of Spokane. Ati rwose hano FBI cyari mu iperereza. Missing heiress Emma Ward. Atari umukobwa wabuze rwose arajya gutwara kuzungura ibitungo yase twaga Emma Ward. Amaze amezi 8 abuze. Ariko hano twazanze mu ishyamba yase ngo Emma alive aracyari muzima. Bivuze ngo ntabwo tuzi ibintu byanditse ryari. About half a year Ariko tumaze igice kirenga cy'umwaka turimo turamuhiga. after
her abduction. nyuma y'uko yashimutiwe ntabwo turamenya Emma Ward yagiye kobwa n'umuhanga You think? niko bicara ko yanditse ku giti kuriya I don't think I would have thought to do that. yewe sinya ko nyuma ndi mu bibazo nk'ibi nashimuswe ntatekereza kuba nakwandika ku giti kuriya nkoboraho Now she has a chance. ariko bafite amahirwe ko bazamushaka akamubona mugabo ateka ariko aba ari amahirwe there is always a chance uwo mugabo amagambo ni make How these things turn out. sasa ni bwatinze tugaruka ku rundi rugo hakuno hari abari bano barapakira ibintu ganashyiramo akabaraga That's easy for you to say. ewa ni amagambo make yo kuvuga kabisa ni bakanyama ko bapakira ibintu byo ku rugo rumwe hari n'imodoka yazaga urebe You gotta be kidding. kanyenesha Jack, can you do me a favor and go and open the gate? uzakagera ufungurira amarembo mwana wanjye kubera Why? Because the gate won't open. I need you to open it. nyine kubera ko amarembo atakinguka ukeneye kuyakingura gera ufungure Thank you. kandi urakoze mwana wanjye ni famiye kumbe hano hari abari kubimura urebe ku manywa y'ihangu kino kigize guca mwana ibibazo mwana bagira urugo manza ari abajura bari baje kwiba hog famiye ikomeza imbere home sweet home bari baragiye mu kavakansi hari abari baje kubimura ku ngufu n'abayishima bayapakiye babaze nabi bane bandera basanze abasambo imuhira mugabo aparika hakurya Let me do the talking. yakanye nevugane nabo Don't you think it's a little late for talking? none se cyake gihe kitarenze cyo kubavugana nabo bano bantu ko biri kose cyo kubana amagaye polisi kare baparika hakurya mwana nyuma telefone yanjye mraho mugabo afata telefoni mandiga yese abahereza arasa umugabo filime sasa Flynn yarabarashe wagisenziwe wari unaziwe umusazi ingumi ryo mu nda wa musenziwe we birahagije enough Flynn yarashe famiye Fucking thing. He had a phone. mwana yarafite telefoni bro nagomba kumurasa papa You have a phone. Should I shoot you? hasi nawe ngo nase kubera ko ufite telefoni buri wese ufite telefoni bajya bahita murasa wa musenziwe barashe famiye mugenzi ko umugabo yarafite telefoni babasoza bose Cop in the county heard that racket. You made atwa biri kose polisi zose zirimo igana gace mu biruza kurwa amasasu a mess here, Flynn. ntabwo tureba uburyo twavana uyu mwana none Flynn I mean, what ariko nabaye mu agatafari kanyu did you think was gonna happen? That we none se wabona ko afite telefoni yaragiye guhamagara ndi sit down and have a cup of tea with the Cleavers? none se warashaka kugenda utera muri gereza ry'umwanga cyayo uri kumwe n'izindi boys You told us they were on vacation, Flynn. Flynn mwatubwiye ko bari bagiye muri vakansi baragiye mu butembere Now they're on permanent vacation. ariko ntabwo bagiye muri vakansi yo guherayo nari mbizi ko bagiye muri vakansi kumbe Flynn nazo ngiteje cyo kuza kwiba hano hantu Fuck this. This is so seriously fucked up. mani turaraburije bro turaraburije Crying? umusaza arimo ararira cyangwa mwana ukoze ibiki Flynn Ethan, let's shut it down. mwana mureke uburyo umuntu yavana hakiri kare Shut it down. What about all rero the iki gana biyo ngo tube parike tugura umunwa Let's go. turebe uburyo twava hano Flynn yivuganye nyir'urugo n'umudamu n'akana kabo kumbe hakuno ya kapo I had to. ndetse nagomba kubikora ngeze umugabo avuye hanze nkorewe don't touch me buriya gore bigira umutima mwiza agera gutya akivumbura nta cyamurakaje ndafu ndashonje Eat. genda urye nyine Leave you here alone? umusigano wenyine se Right. sawa Why don't you go have dinner with your girlfriend? none se niba ujya ufata dina na girlfriend wawe sasa hari ukuntu umukobwa wazi ko ufite mukundana ariko ntakakwikura rwose nta kibazo akajya akana kubitwa nta n'ibirenze gusa ashaka kuzatsindura umutima wawe sasa avuga ati we na girlfriend wawe kuki mutagenda musangiye dina Friend. Would you be rational? hasi wagerageza ukora wa mukobwa we nimba waraje ngo turebe ko twakubaka umubano ntugambaze bya girlfriend wanjye ndamufite ariko ntabwo bikureba cyane wagerageje ukora kucyo umunyibutse I know what you were doing out there. ndabizi ibyo ukora hano hanze ubu wasanga nanjye ufite nk'abandi nka veni oya ujya wibeshya ntibwatinze kuri ka moteri hamwe baraye barangije Just weed tonight. mwana batugirira inama twabona igipolisi hano ku mugoroba ra Let's see. naka ndebe Go up here about 20 miles. urabona imbere miles 20 21, there's ku muhanda wa 21
uraza kubona ka restaurant kitwa Great food. Helena Great Food bagira ama steak meza cyane. This old boy treating you well? Musora gufasha neza arakubona barakaye abantu bajyanuka ku bandi. All right then. Saba nta kibyo nibinde bamijire muzima Self and I'll see you when you bana bato mwenjoye ngibe mugirana za turi kumwe yivumbuye babarangiye hano yitwa ngo Helena Great Foods ngo bagira ama steak meza bwatinze baza hakuno. Can you possibly... Reka impamvu yibyimije nukorera mukobwa dukundana cyangwa mana mbe byari cya kubivuga. Reka twenjoye nge dinner basi bwari mwe dusangire byari mugoroba ibindi byo matiku twe tubiretse agakobwa gakundana n'umusore aka buri kanya kamubaza girlfriend we buri kanya. Note to self: do not order the fish. Hano ntuza kujya datinda n'udaringa amafi. Sign of forgiveness. Se ne kimenyetso cy'imbabazi kwa yemeye ko dusangira cyangwa baza gusangira Helena Steakhouse injiri ndani. Hana mama kibwiye ceri mwisanzure ni mama Derek again nyecere rwose these months. hano aratetse amezi yose amba mbona za kumwe amba ngone wakire tebo ni mama Derek again yafungaga restaurant. I'm Amber. Netwa Amba. This fish is a terrific John. Atari was some 50 to terrific Dory Jolly. Is it aged because no one orders it? Atari mafisa na kugabata tukona munujua daringa. Chakwe very fresh. Why don't I start you off with something to drink? Dana sembere yuko tujya ku mande mwarizinga bazanga abahe cyo kunywa. Hanyuma indi bikaza mu nyuma. Nge nanywa wine. Bakira aho dore bya bisambo bya bibaga byaraca abantu. Ngo birije muri aka restaurant kamwe. Ka Helena. Baza hakuno bamaniga. Humor Mwana hogo ujitekereza neza. have my fun. Mwana nangira ibinezeza. Ne cyafulini barakaje. Mva uyu mutipe n'umusazi pe. I'm a team player. Mvande mwikipe yanyu ariko. Mbara mbwa ruzingo. Friend, become a fucking liability and my fucking wallet is. Umva mwana ujua simeza nka uri ikina kidafite numaro. Muntu ngurishti yacu. Ethan's right. Eda nibyavuga nibyo. Today's on you. Uyu munsi ni wowe. Figure out a way to make it right. Atigerageza buryo cyo akemura ibibazo wateje n'abantu bakoze icyo waraje. Maybe we will be friends again. Bwana tukakunya tukaba inshuti. True that. Niko bimeze. True that. Are you mad at me also? Nawe wandakariye mwana. Bro. Take any shit from you today? Ati basi muzi nakuvana n'umwanda. I'm gonna turn you fucking ball sack. Kana weza gukanda n'ibinanga. Shut the fuck up. Funga banwa. Putting your time. Bana ntabwo ubwo bakuvuga mugende mo navuga. Ni flini. Bafite gengo y'amabandi. Bamwe agenda sukura umwanda yateje. Ubwo gusukura umwanda nta kindi akora. Kugena akavana imirambo n'ibiki byose. Yabantu yarashe. Saka banza ngende gukamura kwanza. Kubita mugenzi we. Urebe. Abaraha. Chere ntukarya ibintu bimwe na bimwe yarye bituma wabyibuha. Nta mpamvu yo kubyibuha nk'udatekereza. Ubuke nanga tayiga kagezweho small size. Akore buri murambwira buri murarya ibiki ntabwo urya nk'ibyo ndya. Maniga Flint aza kweza kuri kapo yibereye hano. Around here. Ndabona mutara abantu hafi. Urebe bwa mbere rese abantu. Donald no kweza ku bandi. Maniga navuga. I think they're mutes. Mbanza muri ibiragi pe. I think they're fucking mutes. Bana batipe ntago bavuga. Aza kweza ku bandi bantu. Just passing through. Turimo turatambuka bavuga tuje just passing through. Ati turimo turatambuka gusa. Just passing through. Twacaga muri quartier yanyu ntabirenze. Ndabibona pe. Are you moving? Murimo muragenda se? Relocating. Turimo turi mu relocating. By your worldly belongings? None muri kwimukana ibintu byanyu byose se? Wibuka n'igijura gipanga kibibe? The belonging. Ati umutungo afite muri isi ugatuma nimukana. Is that right? Niko kuri n'uyu mukobwa se n'umutungo ufite wimukana. How much is she worth to you? Ubundi si umukobwa afite agaciro kangana iki mbere yawe? Any trouble? Umva wana abaje dushaka tubabarire. Just forget it, okay? Baka tubyibagire. We Flynn. If I wanted to hear from an asshole. Ndashaka imbesire abari yinsubiza. Ati ku mugabo atanazi ngo want to hear from this asshole. Hasi n'umuhole nyina kenji. Abantu biturije. Uranyumva? Uyu mukobwa afite agaciro kangana iki? Kwinjira bazwa nk'umugabo. See it. Ko mbibona. Your girlfriend looks at me like I'm the unsavory. Cyari rwose umukobwa ameze nk'umutana atabarwa n'umuntu waba mukunda. Ko araciriritse cyane. Uncouth perhaps is Kimukoraho.
urebe Maniga areba ikiganza arangije afata n'icyuma yitonze urebe kiribwirira kiramurekura sheri n'u Rwanda yakugera inama z'abantu n'u Rwanda n'ubundi ntabwo uri umuntu wangana nanjye ntabwo type yanjye I know the type. genza abantu b'abagabo bari b'amabawuza turwana mani uruzingo nkawe se areba uruzingo navuga ntugavayo Don't mind my boy here. umusore wanjye nawe ateze ikibazo Loneliness is to scare the tourists. uyu mwana akunda kwanga abaturisite cyangwa abatuwalisite Let's go. ngaho gatugende baba nango Flynn munyihangane ni hog baramujyana tujyana wa besiriwe kimara gusinda kikabangamira abantu Shit. Where are you? mwana ntukajugunye ahantu ndira ntugateze ibibazo ahantu ndira don't shit where I eat rangije yitonze mugatinze Maniga bamaze kwibanira igiporezo we n'umukunzi we bakomeza urugendo nk'ibisanzwe Am I really your only worldly possession? mana manze yikundira kwibera mu isi ya wenyine yagutwaye umutima rurundi mutipe naravuga n'amagambo mabiri ati abantu benshi ndabakunda ariko bakiraho kumbagara cya Flynn mbere ngo kirabatera mu nzira Flynn ntiyanyurwa urebe bari bigendeye dore Maniga bahuye kare aje akora ku gakobwa k'umugabo yaraje n'abatera mu nzira bagenda Maniga atuma akora impanuka umugabo batazi umugabo utavuga menshi umugabo buriya nujya no guhaga ujya wagera ku muntu muziranye kuba nkayisakara ukuntu bari banavuye mu gisirikare n'ababaye cyane ushobora kunyura nka guturitsa bro nkawe baya komando mujye mutugendera gake peti yangu ko buriya giza bwa kabona n'amagambo n'amagambo dukoresha kubadirisha gushamburiya kuvumiriya urujya umuntu akoresha ayo magambo yawe nuko nyine imjirime nkababwira nyine ntabwo tuba tugamire kubivuga bashiraho What in fuck's name is this? ibi ni ibikira kumva urwongera rwaragiye kwiba imodoka y'aba bantu ruzana n'ibintu byabo Parts in here? kabwa twamuzanye And where, pray tell, is the owner of this luxury? dore se iyi modoka y'agaciro gutya uzanye hano n'ibintu biriho At the gas station. babarega twabire kuri gas station ku manywa Ethan will encourage him to cooperate. we baye byuzabwira Ethan nakemera tugakorana tugacooperatinga naho nta n'ibindi I don't like you getting my brother involved in your shit. This guy's some ntabwo bashaka ko yivanga muri uyu mwanda turako muri umuna wanjye azajye yivanga muri uyu mwanda wawe uppity rich motherfucker who is at the right place. erega n'ubundi bwa mbere twateye mu kirere wari twasanze iwe ntibyakunda A little bit of torture and all ariko nazajyaga kuko turagatocaringa gatoya sorts of shit. wende bano basenzi bombi umugabo n'umugore tubatocarinze baduha bank codes cyangwa se kode za banke tukabikuza amafaranga yabo Kidnapping tourists is your idea. ushimuta ba mukerarugendo n'icyaha gikomeye kubera amafaranga Not just make up for the short haul. erega nta n'ibirenze nshimusa umukobwa Fucking ass. nta birenze mwana The fuck up like today, and I end you. mwana uramusabye umugore uyu munsi ntanakurangiza uranyumva Flynn ngo bakanga ndi bashimusa umugore n'umugabo ngo baze batange ngo pini z'amakonte yabo bavidureho udufaranga cyangwa se bank codes babatocaringa babwire bwatinze bitonze tayari hakuno yababwira ati ikintu cy'agaciro ufite muri iyi si n'uyu mukobwa nikundira mugore wanjye kombezezana akanyama bawusa turi Last place on earth. hano hanyuma ku isi last place on earth okay Comedian. uri umukomediye pe This seemed funny to you? nta nabisekeje afatira icyuma ku mukobwa urebe kiracyo kiza hakuno hehe ni rwa Flynn ruza mu modoka hano harimo amakarita ya banki turabakubita baravuga amapini n'ibiki byose Have they hurt you? sheri bageze bakubabaza What do you think? tekereza ikisi bafata itindo Flynn aza ku modoka rero muri butu yayo sangamo ibyandiko ibyangombwa by'ubutaka ererere sheri nafashe umwanzuro kandi umubarire sheri
ceceka muko ceceka. No talking sweetness. Nta mpamvu yo kuvuga mukobwa muto. Uyu yari yanayemo arasaka imodoka inyuma muri butu. Sangamo imyenda, amajigisi, amajojingi, ni jojingi. Harimo za jojingi na jampa. Rebye mindani. Ni Flynn. Kumba nari utwenge tubiri. Flynn kureba. I can't do this anymore. Ntabwo ibi nabyihanganira. Shut up. Ndavuze ngo funga umunwa agakobwa we. It's been an experience. Ni experience nagize sheri. Kumbe Flynn ahari. Arebye kuri bwa bwenge. Abana mundi muntu. Nishira. Hari mundi muntu muri butu. Oh my. Mana nyagasani. See you in the next one. Uzabana ne mundi buzima sheri. Oya. Nuko wayitsindagira ku cyuma. Manege yarasakuje. Nuko waziriyahura. Kumbera kari muri butu. Kaza kobwa kitwa Emma Ward kamwe twabonye mbasha amafilimi itangira. Manege yabonye sheri bamaze kwiyahura. Afata intoki yavuye n'intoki. Avana mipingu. Yakure umukobwa wanjye. Kayara mujyari mu ntoryi. Ndangije. Bataga kobwa na gahinda. Betty. Betty sheri. Mukobwa mu experience yaramaze kugira baza yaramaze kurambirwa ubuzima. Kumbe kanyama. You dead fucker. Uramupfu amusenzi we. Manega yitonze. Fata rwa ruhorohoro. Uramupfu. Mbona agira icyuma. Asenze sha. Ufata urwuma. Ndakwepa. Yabaye mu ntoryi. That's what you're mistaken. Makosa ukoze ya mbere. Ni ukwibeshya cyane. Fate. That's what Pingu mukananwa. Kibwe tatawe. confusion. Wibeshye. Kibwe tatawe. Urwa. Hey, tatawe. That was your first mistake. Tumiriko byatangiye no kusa byambere ukoze rikomeye. Zip ties. Rimwe na mwifunza risani. Aribyo ukeneye kuyifunga neza. Manega bamwice girlfriend we. Ariko kagakobwa ka Emma Ward leta yashakaga kare modoka y'umugabo naragashimuze. Je ne connais pas. Bati cyuma baguruga. Ka Emma bakavanayo. Can help here please? Hagira umuntu uzafasha no bana. Fucking shit, Flynn. Flynn kuba murije uyo mwana urimo. Fuck is that? Uwo mugabo asumvanye. Yarari muri buti y'imodoka rata. Smells like a fucking toilet. Bari baranuka nka nk'urujugunyiro toilette. Still. Baza mwa agakobwa we. I'm gonna take this off. Ngiye kuvana iki kintu ku munwa. Ugerageza uceceke. Karabaroga. Karamuruma karatanyana ka Emma Ward. Flynn aragasimbukire. Kagorgira. Kakagorgi gatwumva nabi. Urebe. Bwatinze. Yelling. Barashwana bapfikira. Interrupting downstairs. Bisa nkaho hasi biri kubera yari tare hatari. It's 2:30 in the morning. Bwacye ni saa 8:30. Screaming like she's got bugs up her. No mukobwa barimo baratesha umutwe. Seems like Flynn. Bashini. That couple from the. Flynn yazanye umukobwa rwose mu modoka nyene katugumane sheri mwihorere. Check it out. No, you won't. Aya umva wisoka sheri. Mbango bwire sheri. Ngomba kugenda bari no muryango wanjye. Nimba ari umuntu wabonye tugomba kumenya gahunda zuko zimeze. Bakazana hakurya. Uyise ninde kandi? Bamwicaza hasi. Flynn found her in the trunk of the car. Bari Flynn amuzaza modoka y'iriya mugabo. Where is he? Ari he umukobwa arabaza. Where is he? Ari he umukobwa avuga ubwoba. You killed him, right? Namwishe sibyo mumwize ukuri. Please tell me he's dead. Mumbwire please tell me he's dead. Mumwe ko yapfuye basi. Expand on he. Sobanura ninde nyine he. Expand on he. Sobanura uvuga ngo twishe. Mana nyagasani. We have to get out of here. Tugomba tuvana. We have to. Tugomba kuvana hakiri kare. Get Ethan on the radio. Now. Hamagara Ethan kuri radio. Now. Nona. Go. No, we Genda. leave now. We have to get out Tugomba tuvana nona hakiri kare. of here now. Asi icara hamwe. You let me go. What were you doing in the trunk of that car? Asi akora iki muri butu y'imodoka. Subiza. Answer. Subiza. Wakora iki? He knew they were coming, so he had to. Umva yarabizwe bari buza niba bashyize muri butu y'imodoka. Yarabizwe abapolisi bari buza. Gonna come for me. Kandi aza kuza nshaka njyewe. Telling us his name. Vuga ninde yitwa nde? He doesn't have a name. Nazi nafite. He's gonna come and he's gonna kill you all. Araza kuza kandi aratwica twese mwese arabamara. Dad, Ethan's not coming up on the radio. Papa Ethan nangana mari tate vure kumbe bano bajwana n'umuryango.
Keep trying. komeza ugerageza uhamagara Ethan. Ethan ni cyakanyama kimwe bakubise ipingu umuntu rwananwa. You're not gonna get him. He's already dead. Umva ko biri koze nawe muri guhamagara Ethan yasigaye n'uriya mugabo ahubwo ni umupfu. Ntabwo muri umubone. Fuck do you know? Obeza utese. Shut the fuck up, Flynn! Asa Flynn wajya ufungura unwa wowe. Please just call the police. Ndabinjiza mwamagaye polisi akirika. Are you people fucking retarded? Aho mwataye mutwe cyangwa. No shit, Garcia. Go off the road and wake Ethan the... Umva musore fata imodoka ugenda Ethan murebe ko bimeze. This Flynn show's getting... Reka jyane nawe kuko ugumana n'igicucu ngo ni Flynn. Bajya kureba Ethan. Ethan ninde? Kanyama. Bana bafata imodoka barerekera. Kanyama yapfuye kare. Disrespecting. Ndambe kura mu gusuzugurwa. Club. You earn your way around here. They don't respect you. Ethan umaze kuba umugabo icyubahiro ukeneye ntabwo ari icy'abantu nk'abariye. Yeah, like Flynn. Nawe utangiye kumera nka Flynn utangiye kunsuzugura. Bag, but Bari kwifata gutyo wa mwana. that means something. Ntacyo bisobanuye. Practically blood. Nibyo si amaraso n'umwana. This little girl doesn't buy you rights. Wa mwana kuba uryamana n'agakobwa gato nibwo uburenganzira kumva ko uri umuntu w'umugabo mukuru. Been in that shit. This is my girlfriend you're talking about. Mama wone girlfriend wanjye avuga gutyo. Then watuje. Kumbe hakono. Hari abaje kuri gas station ngo niho bajyanye ka gakobwa kamwe kiyahuye ndetse nane na wa mtipe sheri wako. Kugera aha basanga imodoka baru wateye icyuma mu ipini. Imodoka Ethan yari yajemo. Bafunguye. Bavana hano rume n'amabuye. All right, let's go. Ngaho tujye mindani. Zitonze. Ethan, you in here? Ethan uri mindani ni cyakanyama. Kimwe bakubise ipingu umuntu rwananwa. What the fuck happened to the radio? Nebyo byabaye kuri radio ra. Wanyerera mu maraso. Hayiwe. Dera tawe. Maraso menshi. Hayiwe. Aba mugenzi wabo. Ethan bamenyaga kanyama. Hayiwe. Zapfuye nk'ejo. How the fuck did he kill Ethan? Ninde wabayishe Ethan? No. Bana nyagasani. Ethan. Ntabwo nakwica Ethan memera ko ariyo yaba afite. What happened here? Hano byabagenze bitera. Oh fuck. Mwanda. Kureba neza. Bakomeje kureba. Komeza indani. Basanga nyamukobwa ziri hakuno. Wrong. Ben ntabwo ari byo pe. Flynn really fucked up bad, didn't he? Flynn yakoze umwana utagomba gukorwa. That way. Reba ku ruhande. Niko bimeze pe. Rangije. Banyagatambaro. Hayiwe tata. Mwanda. Banigaragara ariko. Kumbe hano barategereje muzehe hogo. Ariko nagagoka kandi ka Emma Ward. Here. I think they should fit you. Genda cheki imyenda yagukwira. Gerageza uhindure. Uri muranuka umva nk'urujugunyiro. None rwa rujugunyiro rwo mu cyaro. Yewe ngena hano. What's got into you, girl? Mukobwa yemeze biti. Maybe we should let her clean up. Wende yakukora isuku wanza karabe. Okay. Till we hear from Ethan, I'm not letting that one out of my... So tarumva Ethan cyatangaza nawe natuma mukobwa ave imbere yaho ndeba. Told you. He's dead. Nababwiye Ethan wo muri kuvuga yapfuye kare. Akakobwa karabizi ko ari agashimuza na ari umwicanyi ruharwa. You don't know my brother. Bavana bwanya nagumuze Ethan ni mubi cyane. Ego mugabo si ubutumbi. I never will. Ntabwo nzigera menya ko ntago ari muzima. I never will. Batere maiti Ethan bayizana hano mu modoka. Sunika. Bazana ikintu gitumbaraye. Tayari. Kumbe hano kubwa kaje kura mu mugongo ni ibikomere. Nako ntago ari ibikomere ni inkovu gusa. Happened to you? Byagize bite se mukobwa muto? Kabwa sari ufite akantu kagaturuma akantu kagahungabana. Witwa nde? Rakureba se. Yinjira muri douche. Avayo
zayikaraga. I have a question. Mfite ikibazo. Do you people have any idea what you're dealing with? Ariko mwaba mwamuzi ikintu muri kudiringa nacyo cyangwa? Where the fuck is the girl I told Umukobwa ari. you not to let her out of your sight? Nakubwiye ngo atavi imbere yaho ureba, ngo gume imbere y'amaso yawe. You know how you guys always make fun of me for watching all those reality shows? Hajya mu yamungu ngajya museka ndeba reality show. Shows ibintu byanya byo bibaho. Well, just wait till you see this. Bako kuki mutatuma ndeba ibingibi. Bagatinze bashyira no reality show. Ari show yitwa American Crime. Families and shit. Totally into this one story. Ni zimwe mu nkuru z'abantu bagiye babura. Wasting my time. Ni yitwa ngo American Crime. Kumbe kula kule ya show ya channel yitwa American Crime ya show. Barimo barekana umukobwa wabuze umukobwa Emma Ward baramufite. That's you. Oye si wowe ra? It was like any other Friday night. Wari wagatanu ngindi yose. Lex. Nyuma y'ikiko cyitwa Oregon Art Complex. Night that would be seared into the minds of parents of 15 Ati rwose abanyeshuri 15 ubwo bari bagiye gusoza amashuri. Ward and her friends were Umwana umwe muri Oregon yitwa Emma Ward. having a party. When it's bari afite ikirori. End of the semester, like most students. Bari basoje igihembwe nk'abandi bose, nk'abanyeshuri bose. The celebration turned bloody. Ariko ibyari celebration byahindutse amaraso kumeneka kw'amaraso. A killer Bari abanyeshuri 15. entered the house. Was Umwida nyinshi muri iyo zabakoraga ikirori. he already there? Ariko nta n'umuntu asohotsemo. Police and federal authorities have Ariko icyo twabanje kubona hari umwana wabuze. happened. Nabuze ibyabaye uko byagenze. 15 students. Icyo twabanje kubona twabonye imirambo 14 haburamo umwana umwe Emma Ward. Emma Ward, the heiress to the Nashville based At Emma Ward was never found nagwege zabona Ward publication Emma Ward yari umwana w'umukire agomba kuzazungura se wo muri Nashville. empire. Akegura kwera rwose Ward Publishing Empire. Know the company yase ibitangazamakuru. That's when Hunter Richard Louis discovered this. Ati rwose uwitwa Richard Louis I was tracking niwe her. abivumbuye. Caught up. Ndamwe mbahiji. Apparently, Louis niwe wabanye rwose umukobwa yanze ngo Emma alive. this is Emma. Babanye n'ikirahure yabyarikishije ku rukuta. Now we must continue our investigation. Emma aracyabura iperereza racyakomezwa. Someone. Ejo dufite icyizere nuko ashaka kuba ari hano hanze arimo rwose arasirasa n'ataza ahari. Ward family is offering a $2 million reward. Ati rwose umuryango w'uyu mwana w'umukobwa urimo atanga miliyoni 2 z'idolari ku gihembo cy'umuntu waba aramutse abonye umwana wabo. Daughter. Ati rwose mumushaka bamushaka. Authorities are still searching for a 20-month-old toddler. Ati rwose turimo turashaka muri uyu mujyi wa Kansas City ndetse n'umuzenguruko w'iyi Kansas City. The show yanyu ya American Crime. Jackpot turakarimbuye tu. And the driver of the car? Modoka irahari. It's a maniac who did all that. Byose nuriya musenzi wabikoze. Bitch, just payday. Written off. Hano umunsi wo kwishyura nyine nakundi ahubwo Yeah, and the trip. turaburiza. So heat from here to Oregon, hunting for the motherfucker who kidnapped her. Ubu abantu bose barimo barakata umujyi wa Oregon barimo barashaka ndashimusa umwana w'umukobwa. We're not talking about some nickel and dime highway robbery bullshit. Papa akambwiye ntabwo hano turi muri diro kuvuga ngo tugiye kwiba ahantu ngo tushaka udufaranga fucking money. Umukobwa wamukubise miliyoni 2 z'idolari. Bitekerezo. Emma. We're only here to help you, right? Turi hano kuba twagufasha. Sibyo. Kera mu maso karashika. Hano umukeba naba cyajya gasuzugura. Hog. Howard. Nshaka tuvugane ijambo. Here. Wego mahano mu mucungi. Bajahamagara Hog. Yabwa ati ese niko biri kose ni umupfutu. Baraje bereka Hog murumuna we. Mafini kanyama. Iremoro. I want this motherfucker fat. Yeah, sinzi ibyo mbonye pe. You hoofed it into the woods. Well, you didn't look hard enough. Uko biri kose umusenza ashobora kuba ari muri aya mashyamba mu muhige paka mumubonye. Nta kurya muntu anje muri umunanyi tumubone. At least we know he's not gonna go to the cops. Uko biri kose ntabwo ajya kureba abapolisi. Man who did this Umugabo wakoze ibi ngibi doesn't forget. ntabwo ajya yibagirwa. The man who crossed him. Ntabwo ajya aberwa mugambaniye. Kimwe no kuna nakwibagirwa onyishe muri umuna wanjye. Get Ethan out of here. Mubana nambo Etheni. Murebe buryo kimwe amujyana mu nzu cyangwa mu muhishi nyuma mu gikari. Hoga vayo bishe muri umuna we. Ndende ni zose. Someone's moving them all over this fucking country. Bana bazana maiti hakuno. Bring him proper. Man umusenzi. I ain't digging that hole. Man nabone bucukuri cyo kumushyinguramo. Bari barazigana umurambo. Iki kigabo kiraremerera no mupfaremera ati. Rangije. Flies off him. Mona mukura amasazi. Clean out the back of the van. Man we gikajya gusukura muri van nawe usukura umurambo. Them up. Abana yatoraguye umurambo. Batanya gusigana ukorera isuku umurambo. Basigaho mayiti.
mahiti yande ya Ethan urebe filime nakubwiye bitandatu rajombo cyo kirimo Ethan yaje yica kana kagakobwa girlfriend w'umuntu bakira mu mahiti rizunguza urebe mahiti nyamunini irabuja mahiti nyamunini dore ngiregu ku murambo ndani umurambo hari uwagiye akata umurambo awinjiramo indani yinjira mu mirambo indani barangira muzana mu rugo rwabo abamwiciye umugore raka bafite n'akariyo ko bwari yashimuze arayishyiriye muri butu bananiwona mwezi umugabo yinjira mu murambo indani. You should have listened to me. Nababwiye mwakaye mwaneza amatwi mukanyumva. I need to know exactly what we're dealing with. Ndashaka kuba namenya n'iki turi guhangana nacyo muri aka mwanya. Where's the girl? Mukobwa ari ndavuga Betty. Dad. Betty yapfuye. Guess he was done with her. Bana bamurangije. Ngo? No, he would never do that, not to her. Umva ngababwiye uriya mugabo ndamuzi ntabwo yakwica Betty, ntabwo yakwica bana ngo yakwica Betty. You guys fucked up. Mwakoze ikosa rero. You really fucked up. Mwaraburije you really fucked up kubera yuko namwishe Betty ngese muri mirambo igenda you muri walking dead gusa. I right in guessing your friend will be heading our way. Ndabizi yuko uzakatubwire. Ejo nshitabiraza twatakano cyangwa. I am asking you a question. Ndimo ndakubaza. Gakobwa. Baramukuza ko nindwanyi. Ka Emma Wadi. Super. Baratangira. Mwagarika sha. Umufate. Bafata Emma yirwanaho. Emma rangije. Tabahuri. Would be your brains running down those stairs. Yamena ubwonko bwawe hasi. Tabuje. Better get yourself a mop. Biba byiza washaka torosho kurakora ubwonko bwa benshi. Bakiraho. Ukobwa kureba abona umugabo yuzuye amaraso avuye mu murambi ndani no yarari. Ukobwa bonye maniga. It's fine. Sawa ntacyo kangaruke. My best hope of escape is while he's killing the whole bunch of you. Atamari rwangiye kuba nacika n'ibyiringiro nuko ahubwo bagiye kubica mweze nkataha amahoro. Urebe? I'll just wait. Kanegereza ahubwo sha muri mirambi igende. Nyegwe muri walking dead bodies. What a body. Ni imigezi n'ibindi nkabyo. Dead body ni mahiti. Komere bwatinze. Hakuno. Maniga banza kuza yidubikanya barongo. Haza muri nyabarongo ya mamagi. Avayo. Hano nobone muri butu y'imodoka harimo iki udustire twiwe. Azana ibihumetso hanze. Azana ibitafari aje gutora iki imyenda. Nabona hano harimo imyenda yi. Umbe ndani. Muri ka kanuzi nyuma. Kamwe agenda ni ndani y'ibikoresho. Materekomande. Biteme intwaro. Reba filime sasa. Fata ibyuma. N'iminyambi. Umugabo n'umwicanyi mwiza. Bana badakugira amazamu. That chick is worth 2 million. Ayo mwana kuko afite agaciro ka miliyoni 2 cyangwa. Yep. Cyane. Fucking counting the cash, start loading the guns. Dani gabanyuru ngubara amafaranga tangira upagira amasasu okapfa. Watch this bitch. If she moves, waste her. Muchungi karachika ni mbutaka tuamu yirase. Tamara. After we take off, lock this place down, shoot anything. Tugisohoka wowe itufunga no hano. That comes through. Hagize ikintu turasa. Tamara ne baziya gakobwa. He's not going to find himself now, is he? Umba tugiye kumushaka ngo yakwishaka. Hang back and protect the girls. None se nago tukagaruka tuganira n'umukobwa. Nobody's hanging back. We're hunting this man. Uriya mugabo ntakiri muhagarike kireka tujye kumuhiga. Nitumara kumurangiza tubone ko iki. Tubone ko twabona ngaro kuko tugashire se aduha amafaranga miliyoni 2. Agiye guhiga mariga mu ishyamba. This motherfucker. Ayo musenzi. Tayari umwambi. Hey batatu we. Beat you idiot. Hachiza urebe. This motherfucker. Nyambi urutugu. Haywe. Barakurura. Gasiya. Oh. Hano ya hatezi. Minyambi myinshi bishoboka. Oh. Manigana hafi. Daba mara na brag. Bapfa kurasa. Nyambere kizana. Uramubona nawe ndibona bana mwana. Kumba na wapi alikurasa hakurya. Ngana ngwene rwana ngomugabo we karashika. Kumba hafi.
hari n'imbunda yateze. Aha, ubwo mucanganyikiwe. Mana arandashe ni badapfa. Apimye. Maze ari kugasenda baboye garagasenda boye nuko begiza gucanganyikirwa. Araciza jya gutikwa. Nababwiye ngo muri abapfu bagenda muri Walking Dead. Reka mufashe. Naba murashanu habi kwibondo. Hari imbavu zitazihwana. Nababwiye nkabambi. Aiwe barapakira. Let me look at it. Ada ribano. It's just a flesh wound. Cyari gikomere kiri fresh. Uraza kumena neza. Ndago twavara tudafite hogo. Hogo bamuracu urutugu. Fuck you, Flynn. Hogo yabaye amateka Flynn funga umunwa. You haven't noticed he's everywhere. Nta kintu hari cyo utabonye. We tits again. Amukubise umwambi urahinguranye mu rugongo paka. Bakira handi atangira guturika. N'imodoka zabo ziraturika nta gusohoka hano sasa. Hey! N'imodoka barazituritse. Somebody there. To there. Urebe. Mukobwa avuye yitonze. Yababwiye ati ubugabo si ubutumbi. Motherfucker. A man is not tumbies. Mugabo nagara ubutumbi. Trapping us. Rega ni marabategeza trapping us. Na uchikana. Those fucking people. Bawa ko yusha abantu Flynn. Kill what people? Abaye bantu. Kill what people? Abaye bantu. Ntabwo bikureba nawe wisakuza. Flynn, you might want to drop the bad guy routine. Erega Flynn twakwaje kwifta gahunda y'umuntu ya buri munsi. Uyu mugabo mwamweje musanga imana sanya n'umukobwa mu restaurant. I'm your path to living and you seem to be bent on playing the dying game. Ati rwose nje kuba n'inzira yanyu yo kuba mwabona ubuzima gusa mwakoze amakosa yo kungura muri buti y'umugabo kubu ngubu mwinjiye muri dying game mukino w'urupfu. Kangande sura kangande. We're gonna die together, bitch. Bapfira hamwe baye karashika. Bitch. Namwita karashika bitwaye ikiza. Kumba hano hari ikimashini kijya gisika ibintu. Hano hari imashini isya. Nimba ariyo bakoresha barimo barasya. Inuza vyandashe. Aya bita vyandashe babyita. Akore biki? Hariya se muyobozi wabo sha. Hari imashini hano ikimashini gisikinya mazinga. Gikora vyandashe. Hajya babyita vyandashe. You might all be heroes. Erega mujaka bamwigira intwari. Bamanura mu cyuma. Bamanura mu gisyo. Aye ni gisyo bagita imashini isya yitwa nguki. Urusyo ni bamwe bakoresha ibuye. Bamuzana ku gisyo. Mu mashini. Bari kubagasura. Mutipe cyane umutindi. Agasura rongera zamuka. Kubagasura gatoya. Arongera zamuraho gato. You motherfucking cocksucker. Akubye uruhande. Trying to go from leader to martyr. Any thoughts? Urakoze amakosa yo kunyinjirira. Dore gutwi kwari kwanavuye kankukurireho rimwe. Ala ntabwo gutwi kwaye kucyumva pe. Akubye uruhande rumwe. I got the girl for you. Rega mukama namukuzanira. Namukuzanira. Ukomeza inzira yawe. Oya. You see, I'm planning on handling that little task on my own. Anagona rifite rega kuba nabinjira gusa mwambangamiye ibiro namaze gupanga uburyo n'ubyikemurire. I thought you were going to help me get things back to the way they were. Kumbwira ngo uraza kumbaje ibintu bisubiza uko byahoze ariko ntabwo byasubira uko byahoze kubera ko Betty Sheri wanje mwamwishe. Turn back time? Ntabwo mwasubiza ibinyuma, you can never turn back time. No. Oh yeah. You know what I hate about the common criminal? Nangira abanyabyaha nkamwe baciriritse. So mediocre. Muri bijiji cyane. Uravuga ibiki koko? Capacity that we achieve our very best. Ati ntabwo mujye mwiba ngo mukene kugira ikintu mwakivinga kizima. Niba mumeze nk'abandi bameze nk'abayede mbona icyo nkora nige nta bindi. Who am I? Ozo ndi we. Who am I don't know. Urumwicanyi. Aha. Afungurana. Serial killer. Mwicanyi. Sweet Jesus. Yesu mwiza pe. Serial killers deal in singularities. I'm a numbers guy, which makes me a total psychopath. Amwicanyi yawe mwamwe yabo kaba yabayitanye kare ariko impamvu narabayitana. It makes me a total psycho. Njyewe ndi umusazi byeruye. Niyo mpamvu nari nyene kubishimishirizaho. Rero ari hejuru y'ikimashini cy'inyama vyandasye.
hano kugutwi kwawe What really motivates me is the absolute need to get the job done. niba ari ikintu kimotiva muri isi ni ukubona akazi kanjye nkarangije iyo gatararangiza amarumva mbabaye namwe kubica ni akazi kanjye gatabaza umva Emma samufite cyangwa nawe mwamaze kumusoza mwamwishe. Okay, you've served your purpose. mwakoze icyo mwagomba gukora. Aramuzamura shyiramo air conditioner ndavuga imiyaga. Any last words amagambo ya nyuma uretse evuga niba ari byo tubyicuze ntabwo nagara ubwenge pe kuko muri akano ka mwanya nakweye. However, no. Ntabwo nakushyira imiyaga shyira mu kimashini imashini nakubahagira sya amugira vyanda sya irimo n'agasosi mva imifupa imashini n'imifupa chepwe tata we cyo bita umufupa sya mufupa ngurakotagurika hakuna dawa mugabo arana buragi. I bet you want to kill the man who did this to you. Your powers of perception are staggering. Ati wakwicira umuntu wagushimuse byagenda bite? Ati imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe ntabwo byabura n'uriya mugabo. Why you? Kubera iki sashimuse wowe? Wenda wakavuze ngo arankunda. Hey, we're going to advance. Gakugatanya kwibuka umugabo akigashimuta arana yabanje kajyana nabwo yakisha. Let's meditate. Manigara kajyanye niyakica kuko baganira akamubwira ati kumbe do araho hafi. Arana karibu. Nika Emma Ward. Kabambia narababwiye muri imirambo igenda. Happened to my dad. Data biragenda bite kumbe bamuseye kare. Dad, you didn't get along. Erega bena so nago muri butinde gupfa. He wasn't the best role model. Data rero rero modo wanje nawe unyumvire. Umusaza yibaga kibana n'abana be ngo niwe rero modo w'umwana yamuberaga inanga rugero. He's going to be tortured. Iso araza kubabazwa. He's going to be tortured. Baraza kumubabaza birenze. And killed. Hanyuma yicwe. Icyo nakubwira. Barakanga ndese. Papa legend. Why didn't he kill you? Kuki atakwishowe? He's trying to create me. Ahubwo arema aragerageza kuba yandemamo ukindi kintu. Niyo mpamvu atanyishe. What did he do to you? Yakoze ibikisi. Would he hurt you? Yigeze kubabaza. Did he hurt you? Wabonye. Yambaza hano munsi y'akabondo. You should have run while you had the chance. Wa mukobwa we wakabaye wacitse kare gihe ufite amahirwe. Ariko mu gihe utacitse. Ibintu nta muti pe akuna dawa. Alright, Dad. Sawa. You're gonna swallow this. Banzu afata inyanga. Just swallow this, will take me out. Ashira umanzi fata ikinini. Buriya barukuno kanyanga icyo cyamaraso kumva kutari muri abana ariko n'umuntu buri kubabara. One's dying on my watch, right? Nta muntu upfira ndeba. Agakobwa kavayo. Hayi wagarura amaraso bamurasha ahantu habi. Agashinga boyi bakamennye. Real help here, huh? Indudwe arye niyo ndudwe. Call an ambulance. Let me get right on that. Mama ga ambulance yakari no munziriza kumutora. Okay, what about the Jeep? Naho si Jeep ni yanze. It's been broken down for a fucking year. Mbaye mazunga harwo siri hasi nta kintu yakora. Dad is dead. Papa yapfuye. Ethan is dead. Ethan yapfuye. Denny's not doing so hot. Kandi na Denny nawe nabona atameze neza. I'm looking at your ugly asses and guess what I'm thinking? I'm thinking Nibwose kamagwe no tufarizwa ntubi kamagwe cyane muratekereza. fucking dead. Kwaze turabapfu. Ozikes. Shit, what you think? Listen, bitch. Nawe wita kugira matekereza. Umva neza karashika. When an old man was giving you the deep dicking doesn't make you Kuba rwose panye mwana mu mazimisi muryamana nawe bituma. mother. And with him wanje. Which makes this my fucking Kwaze kubona umuntu afenye nabyibwira nkamenya no kubikurikira. Ara gatanya bwa namukase. Oh. Hasi mwatuje. Mwana namukase. Nabo bwo basubiranamo. Mukobwa namukase. Barambarana. Tayare. Ndagukubita mupfura umusatsi. Tayare nabo bwo basubiranyemo. Birahagije we birahagije. Musora arita bigane Flynn. The door. Aramuneka umuryango. Arakomanze. Elias tiri persone. Avec la porterie, ari umuryango netwa la porterie ni porterie. Ara porterie ni umuvuga butumwa. Profete n'umuhanuzi. No.
Ouvre l'apotre. N'umuryango to n'umuryango. Mujaniraho. Enda urebe gukingura. Take a peek. Cyenda urebe nyimi. Bitema ko banaje kuvurura. Ouvre l'apotre. Enda uvurure. Oh, look. Sawa kagenda Debi. Kana gagakobwa kavayo rwose kabyimbye. Aza kuvurura umuryango. Kumba rero barashira mu kabondo ko hasi. Sendabo ibakamenye. Hariya sendabo niyo park iri hasi. Kaje mama buye. Araza arahengereza. Kureba neza iri ne persone pa. Abona hano hari igikapu. Bonyari igikapu. Ni hogo ninde? No, it's a bag. Ni igikapu. Igikapu bwoko ki? I don't know, just a bag. Na agashaho nyine kano batwaramo imondi. Agasha ugenda urebe. Na agakutiye. Aflini aza kurongoroka. Bamwe bwandeza cyane ko nk'abahayiramo ku isoko. Na agashaho. Narase agashaho n'umushaho bitaniraye. Urumva muganga akoresha indodo kandi n'agashaho gakorwa mu ndodo. Wikingura umuryango wikingura. Whatever's in the bag is bad. Mwana kiri mu gikapu cyose ni kibi. Just get the fuck out of my way. Dekora se karashika mbere. Evreni jayigize. Niyo mugabo usigaye aha aza kugashaho. Agafuka bagahambiriye hano. Kureba neza abona ya meta yande yes. Ina ni meta ya papa. Is that blood? Na amaraso muna gakapu kugafuka cyangwa. Just close the fucking door! Navuze umuryango bwo gapfa. Motherfucker! Come on! Kigaragaza. Ajo se gikapu. Dore vianashe. Dore nyama se wabana. Dore nyama sosiso. Mana. Aiwe mwanda. Eddie, I have to get out of here. Tevano mano sumkaja vano sheri tuchomoke. I can get the Jeep going. If Jeep na ichana. See? Wasa ze changu. Make a move right now. Nene kumvana mwana nyemeze naye bambura shanu habi. Don't last long. Nobody nago ndi burambe ni ngumano ndi umupfu. Kandi ko nacoboka ngira ku bitaro. I can get that Jeep going. If Jeep na ichana ngagenda. Just the fuck out of here. Reka ndebe ucu nava hano. Maniga ari buri cyafata Jeep akicomokera. Kumbe do umurambo wande wa Ethene mugabo yavanamo iby'indani yicomekamo. Bagabo bagira umutima ukomeye. Amuhereza ko nake mugenzi maniga n'ubuzima buri habi. Bambura shanu habi. Imbunda. Patie bunduki. Okay, Dad. Sawa Deni. Pasi imbunda. You realize he's probably got the whole place rigged, right? Hano bamenye ko umusaza ashaka kwateza hano hose. Shebi yiteguye cyane. Buriya bagona ni gitangaza umukobwa aramuherekeza sheri we. Nawe gumana ufata imbunda. Bereza rumena amabuye. Bachimande ya vianda sikizasi. Zase wabo. Ngo famiye muri kugira ngo so nakwanga kwita nabi. Nawe ndebere muraji mugabo yaraza abana be n'umujura, abana nabajura, agahungukera kazanye girlfriend wako no buyibanaga. Nawe ndebere. You shouldn't have let them go. Ntago wakabaye biratse ngo bagende. To you. Uriya mugabo se n'iki kuri wowe? Ta Free yatangiye gucisha make, tangiye gwana n'agakobwa kano ka Emma, karamwe atera kwagenzwe ntago wakabaye biratse bakagenda. Unatsura mugabo mupfaniki. Because when they're dead, 5 becomes 3. Ati niba mara gupfa bari batanu barahinduka batatu. The last I checked, there's strength in numbers. Akenshi ko abantu bagenda batinda gupfa niko bakomera mu mibare. Bano bavayo. Sheri mo bebe. Kanyingura ni garage. Bavanemo iki bavanemo Jeep. I love you. Ndagukunda sheri. Joteme mboku mwawosi. Ewe naramute maramukunda. Sheri bacana Jeep. Bacana urujipe. Yae mani shimwe. Yego grazie. Jeep iraka. Kumbe hafa. Anda, come on.
kuko ibi ni iki I'm gonna fix it. nakora ibiki mva ndimo nditunganya imodoka I'm gonna fix it. Leave me. dore ntusige don't worry ntugire ikibazo hazareba uburyo cyakora iki arebe niba batiriya hari nuza yavuyeho yongera ture gira vuba mon pepe maniga yitonze kongura hano modoka nakandakane kahera kanda kumbe hapo I'm gonna try a few things. hano njye tunga tundukeya When I knock on the hood, you give me this twist. mbani nubona ngize tucane imodoka bagusire umva ko yatse It's only take a second. birafata amasegonda make kaba naco ceri ndagaruka mu kanya I will be back manigaza hakuno hindukiye aragira hano kuri battery umukobwa anahita yagiserera nacana imodoka cana birakaka biranga Danny, go on. ariko Danny byanze Danny w'amasabune byanze cana Yes, it's working. It's cera imodoka irimo iratsi Danny w'amasabune running flat. Danny perike umugabo guhindukira Danny guhindukira iruhande rwa Danny bamutwika agasura batsindagira kuri motora agasura ka Danny Get in the fucking car, please. tukagenda wazanye uruhara Danny woka apfa Danny nyuma y'uruhara baragiye batwika agasura amaraso amugeraho amaraso amutarukiraho batwitse Danny sura Danny shampoo kobwa aratangira bana igikoresho namwe bakoresha barimo barabarahira ibyatsi. We need to go right now. Dushaka kugenda nona uzi ubwenge bwa nashirikare. We run. Kirukange. Where are we supposed to go? Yes. You hear that? That was Amber. Uri arusanga urwaro rwamba rw'ijamba ndarize ari maraboroga mu mashyamba. Amba mundo ari mu pfu. Uzi ubwenge kure makarage ducomoke. Babwa habwa ati muri abapfu bagenda muri wa walking dead. Amba mu mashyamba. Amba mu mashyamba. Amba ndani ya mashyambani. Amba mu mashyamba. Amugabo ageze aho. Yebwita imega umugabo. Ageze aha. Tuma mwibere kirahinguranye. Bageze aha. Yapfuye. Dani. Dani ruhara. Get in the car. Yama modoka. Ruhara byi byarangiye. Nababwiye mwese muri abapfu. Bafata Dani nundi baramuraje mugasenda aboye. Wana fugerageza gucika mwana muto. Kumbe cyari kizima. Kuriya ngo kabi nawe ukajya Dani ntajya apfa. Ayiwe. Haranya gasani. Just a second. Kubona segaje amasegonda make. Yikandagira ku ngoto. Navuye utindi. Kandagira ingoto. Oh my God, he's alive! Arajari mwana kandagira mwana. Kandagira ingoto. Look at him. You think we're doing him a favor? Chano yakwimara ngora atapfuye. Cyane modoka. Mushyira modoka tumujyane. Umugabo yicaye imbere ni Emma Wadi. Yagaterega mwese muramira imirambo igenda. Mugabo akiraho reba nanjoro. Nibere gahinguranye. Are you doing this? Kuba rucuma kora ibingibi. Keeps me fit. Betuma nguma ndi fit meze nkuri mu myitozo. Doing wrong. Nta kintu kibi nagukoze. Then I guess you're just unlucky. Ahabwo ukuntu ufite amahirwe make rero niba nta kibi wankoze. Bavana ikimodoka. Mama bisubiza ariko. Umugabo ati nta kintu kibi nagukoze atoke. Niba nta kibi wankoze bivuze ngo uri umunyamwaku rero. Ufite amahirwe make. Rangije. Kumana afite akanza ka GPS tracker. Imihumekere. Unugiye karenga umva imihumekere abarwana n'umutima. Biha bicika intege. Mudore ngo atwetse igisura. Nabo bicaye. Emma wadarakanuye. Jackpot ajya mwabya murakarimbuye. Seems like I just saved their lives. How about some thanks? Wenda bwari mwe nshaka nabaye ubuzima bwacu akabaye nshimira.
Yeah, I'm sure Denny's super thankful. ntabwo gushimira ni Denny ntabwo ari wowe kumbe hakuno yuko yakaje yikurura ni amba bamukubise na njorira hinguranye va mu mugongo paka mwibera imbere ko kitashyira amatara We've come this far. It'd be nice to actually live. urakundi butwara umwanya umwaneke rwose ni amatara ucanye tanya amatara bagonga amba wagira ngo ematera umwako akiyacana ayiwe zatamwe mwanda Killed the one person who actually had a soul. wenda bwari mwishe umuntu ufite roho ikiri nzima ese ibyo bikugira iki okay ngira nabi noneho barakomeza paka hehe ku bitaro Make sure she doesn't get any ideas. ndatuma azamura iby'umunwa muremure bafata amanega bamuzana mu bitaro hari igitekerezo waba ufite bavaneyo Denny bagena munagi imbere y'ibitaro aho kujya bakora ibiki baganga baraza n'ubundi batabara imbabare mwana bisa nkaho baye umunyamarwa kuri iyi nshuro kuba nakwishe bamunaga imbere ya CHIK banamujyana imikorera kuri iri chance kandi Kigali. You see it? The moon really. Bombe hano hari abageraga maneka ari ku kirenge cye. Hano hari abahaze kanyanga. Yoji. Hey dude, did you get an accident or something? Mano wabonye impanuka cyangwa twaruzuye amaraso? Something. Bisa nabyo. I mean, do you need a ride? Kena karefitira. Aha. Urambyaye ahubwo. Rebye inyuma nta muntu urimo. It just keeps getting better and better. Ewana nabona uyu munsi ugenda uba mwiza kurushaho. Arangije agenda yikorera hejuru ku modoka. Baraksera binjira itawuni. Barimo arava ruyenzi sirigenge. Muhanga nta gitekerezo ufite ra? Arabaza? Nkeneye gutekereza abakobwa imbaza byinshi. Kumbe hakuno. Ahandi baje kuri ka motel. Hamwe baraye bwa mbere Betty na boyfriend we. Hano bahurira na bino binanga. Hagati za mukobwa ba modoka za hakuno aza mu gikari cya ya motel barayo ba mukobwa nde Emawadi tayari atani ikintu cy'igihombo bata homboz homboka tayari Fati home ariko Hombe do You might somebody there Naho kare muri butu ni warara gashimuse bwa mbere abandi baranya bakamushimuta I'm done running. Narambe kwirukanga. Then come to me. Ngaho ngwino usanga rero. Then come to me. Zitonze. Kubita kigabo. Ya filme sasa. Hey. Komanda. Kobwa. Fati hombo kurutwe. Kumbe nyuma y'umukobwa. Kobwa barasamaniga itagira umukobwa. Ni Flynn. Deshiramo. Paragatego. Make one of those for your face. Antibarasara yamara no mwisura. Chuma. Nakabunda ku ruhande. Senzi. Hey! Tayari! Hey! Namukuma. Oh! Flynn! Ma, bashota gasia. Flynn bodijaya. Jayibichi. Yawe. Fati Josi. Kinigisha amaguru ariko yitonze rubanda barakomera
yitonze. Muchuzi hakuno tayari rugamba zakomeye bagabo baragigira babandi yayobye keza gufata imbunda aratabaye wa mukobwa Emma Wadi fata imbunda itonga umugabo. I must admit, umba kubyemera. I did not see that coming. Ntabwo nizo mbibona neza. Ntabwo n'ubura mwera kwica cyo mbikeka. Emma, we have something special. dufite ikintu duriye kiri special. Are you out of your mind? Wasaze, are you out of your mind? I'm very much in my mind. Ntabwo ndi ku murongo neza, nibwo ndi gutekereza neza. After all we've been through, nyuma y'ibyo twaciye mu byose Emma, you're gonna go with this? ngiye kugenda ndangije. Don't you find it trite? Ntabwo ugize ubona ko byari bikwiye. Your sociopathic stagings. Ati niyo stage ya nyuma rwose ndagaze urwego rwa nyuma rw'ubusazi bwawe. Dying. Tugiye gupfa. I don't know. Ntabwo mbizi. One of my sociopathic stages. Nimba etape ngezo y'ubusazi ariko kuyakaba irangira. Say exactly that. Niko nayo nakaba imbivuga. And then hanyuma I would say go ahead. Nakubwira ngo komeza ku rurimba rutsundangize. Nibona ko ndumusazi ukiye gupfa. Ndati nta kibazo. Gakuruye naririmo. College girls. Kobwa umwiga pe. They think they got it all figured out. Gato akaba yamenye neza uko bigenda. It's called pump action for a reason. Barakocinga mbere yuko urasa. Dasa ku ruhande rwako. Yo niyo mbundu banza gukocinga. You can't kill me, Emma. Emma ntago wanyica. I'm deep inside you. Kuko indani muri wowe zana icyuma hamwe gafite inkovu. Breathe. Humeka banza humeke. Hawe mana. Danja bamubaza no ku ruhande. Kumba ubajyaga hose mpamvu maniga yamenyaga rero mushize mu ka GPS. Cyoki cyanyira ngo nagomba kunyambura. Unasikia mon amour. Mon bébé. Muryamya akanya gato. Now it's time to set you free. Nicyo gihe ngo ubohore wishyire wizane. It's time to set you free. Ukwe mu ka GPS. Yitonze fata bunduki wiwi. Dishiramo. Nakuri chaflin. Asia. Chana humeka. Kumbe nyine kamateri. I think this guy stole my wallet. Cyako umusaza ari byuko fyanye muze. Muze yaramubonye bwa mbere yaje ararara. Stop. Thief. Dekera mujura. Yeswe. Thief. Kichwa. Tatawe. Uyabirebye. Unfortunate drawback to learning my name. Warogiye kuba icyumba mu izina ryanjye. Muzehe. Bwatinze maniga aza mu bitaro. Harugo ry'umwe rwari Perike Deni. Na Perike Deni nawe ari hakuno. Bamwe bamutwitse urusura arangije aza hakuno. Yambaye nk'abaganga avanaho kantuza. Deni kureba. Deni shamba Perike. Ashyira ku ijosi. Kamwe gafata impapuro. Ka file. No one lives. Nawe uzarokoka. Tayari. Deni bakandi ngo tubakana nkongoro.
yebwe tata we ni naryo zina rya filime No One Lives bose yabakozemo akazi ka Emma mugeza akareka kigende kibereho yakavanyemo ya GPS ariko abamwinzaho bose nta n'umwurokoka bari garaje avana itaburiya yo kwa muganga na itaburiya niba ari ikibaraho sinzi icyo bakiza ariko nzigara umwenda wo kwa muganga nangije najugunya hano muri PBL hanuye muri PBL musore muto mwiza zisasikana yitonze tambuka yemye amakuru yagiye agaragara Emma Wadi aremera yashimuswe Emma Wadi ibyagaragaye hana abanyamakuru bavuguruga mu mukobwa aramuzanye muzana kwa muganga Emma Wadi amushyira mugenzi ambulance yaragizana Emma abanyamakuru buzura hehe kuri ambulance abanyamakuru buzuye kuri ambulance arebye imidani abantu rwose Emma baramuzanye kwa muganga Emma aramaze igihe yarabuze umuryango waramuze ibaza hose yashize miliyoni 2 z'idolari amafaranga menshi cyane kugira ngo ibaze ko miliyoni 1 y'idolari yari miliyari irenga y'amanyarwanda ubwo ni miliyari zingahe 2 miliyari hafa noneho n'ubundi mafaranga burenga uko muzi ko idolari rivunda nyine murabizi ko bwamuzanye aha ngaha bamuteye igiserumu ni Emma Wadi ubwo na yari yaperutse uruhu rwaragiye rurahinduka kubera iki nuko Jenzi yaraje amunyuzaho mukoraho n'intoki umukobwa arebye umuntu umukozeho ageze gutya kureba abona maniga ngo yarashatse kumuramo ikindi kintu ngo yashimuse ngo maniga atigeze amwica ntabwo yigeze amwica maniga aratambutse nta n'umuntu umuzi abari amuzi bose yarabahitanye bose kwirangiye nyibera nta ntungwe sinari mbizi ko irangiye ariko Imana ishimwe wenda yari mita ya da Premier Florida one and only kuva muri Giti Business Group babwira ko yishyura 6 ukwezi na 2 ku cyumweru karya shaka filime za Sankara da Premier Junior gitse na Tirani Kabaka bebe ndabakunda cyane aya